Chibai ule vokniak zon tha July ni som pasari sang ni som ni panga ni nga ni ani a Zoram news ilo ngai tha ang u zanlaya SARUAKA KHAWLAIA CHETLA ŞHIN manani Chan Mari KFC opposite le government Mizo high school stepa zanlai le jingkara SARUAK ngial ngana KHAWLAIA mani ti sachak na ŞHIN mi pakhat chuni zan khan Chan Mari security tenan mana Chan Mari local council chuan moi hnai lo taka van tlang mi te ti thlabar zong le tiral ri zong a chet na om thin hi poya ti tak zeta hetiang thil ti an om to lo nan theito pin ma ala chhun zom zel don ani an ti bongko na twal tha tua pu manani nizan khan vanlal hnu na kumsom nga pakhat bongkon thi na chungchanga police a FIR thelu ani a poikhoi tu nia hriat man nga lani thudon danin vanlal hnu na lalrem moi leit pasal chu nizan da rukle chan ve vel khan an chen na in bongko na hliam twara mu ani a hnu lok dar sari vela a boral zuyani puwan lal hnu na hi ama a khosania soyani he thi na chungchanga hian kut in thlak na thling nia hriata ni awangin bongkon police station a FIR thelu ani a police in thu zofia na an nei hnuwa Felix lal than sanga kumsom ni panga vaiwa kon nia in soile Cindy Zoram chani kumsom ni pakhat ti an mana Felix a hian boral ta hi kut a thlak ngei ti police a hrila Cindy chuan engma hriat lo thu police te a hril thung vanlal hnu na hi ni zan khan tlai var puyani a vo in chhundar som pahni a bongkon Presbyterian Kaushan Hall a vuyani zodin pui chin hriat lawina bo zodin pui kumsom ni Manipur thingpui kwal khwa chu jun thlato patang khan aizol arm venga a om na ina tangin chin hriat lawina bowa thudon danin zodin pui hi kumin mei thlatop lam khan zarkota mi ina a oma hemin hu hian am venga in son le a juni som paruk vel khan achung tinen phone mangin an in bia a hemin hu hian biak po thei lawina om zuyani zodin pui bo chung changa hian aizol police station a FIR thelu ani a ama lo mole a om na chin hria chu police station hnai bera hria tir turangin an ni Professor Lalni Loman Government Aizol West College Fresher Social Manpui Voin Khan Professor Lalni Loma Minister Rural Development and Administration Chuan Government Aizol West College GAWC Fresher Social Sang ni somni panga vana pa hola khwalian ni ina manpuya annual magazine thado at langsar bok Minister Professor Lalni Loma chuan zirlai ti mo phurna lian ber chu ti takzita le khazirani thu soin nakina hlotlin na changa ramle mi puita na mi tangka yan lani thei ngei nan thataka zir turin zirlai kal khom te chu acha a kanrama National Education Policy NEP kalpuyani thule he policy hian mani subject big thiam mai ba ka zirlai te mi hring mantla ka cher chawangai poimo thu soin hlotlin na chan mai ba ka hlo cham na ma chon thiam a poimo thu te asoya zirlai te chu har sat na an ma chon chang po a beidong mai lo tura fuin chelna le tumru na an nei nan stepping stone anga mangjok turina cha a hlotlin na hi beidon na atanga pen khata a om ti soin hlotlin na kong zo chuak tur hian har sat na le beidon na paltlang thei tura in buat sai te la tul thua soyani voin program hi GAWC Students Union buat sai ni in GAWC Principal Professor Silal Thlenglia chuan kalkhom telom na le zirlai te fui na thua soya pu chong than tluanga General Secretary ne na tangin report ngai thla kani a pulal chuan tlinga Assistant Common Room Secretary chuan lom thu soin huna kharani MLA Engineer ŞHIN Zalalan Champaya National Farming Kick-Off Program Manpui Nimin Khan Ngurkhwa a National Mission on Natural Farming Kick-Off Program District Agriculture Office le Allied Department Janghawin buat sayani a Champai North Bial to MLA Engineer ŞHIN Zalala chu khwalianani
engineer सँHAWLAIA chuan lo nei tu te ta na thatur central scheme kalpui ani dan tur chu lo nei tu te ta na thillom om takani thua soya chemical awanga leilung chezel tur ven chu ti mak mo ani thu soin Departmental le lo nei tu te chu hrui khatwana tang ho tlat tur te mathlir thui tak nei tur le tu le fa te thlenga ro chun tur leile environment tha an nei theinan he scheme mang hian tang sau turin a fuya har sat na le buaina a om chuan pui turin sarkara in pe reng thu te lo nei tu te choi kan hi sarkar thil tum ha saber pakhat ani ti in zam hau lo turin lo nei tu te acha natural farming scheme chu thil thar angin langma sela Mizo te thiam chi takani sa awangin har satna a omarin lo thua soya Champhai district a khopoi mo tak he scheme hiana tuam do na wangin taima taka be turina fuya lotling ei tura tho ho puya ta na som ngalani he hun hi pu eflalmal soma da owina kai shwaya natural farming chu department in thei top chua akal pui tur thu soin lo nei tu te nen tho ho na thata kan lo nei thin to thu le he scheme a po hian kalpui zelani a be sei thu a soi Dr. Mizo Sangkima BTMA chuan technical report a pe a Champhai district a cluster som pathuma omdona cluster khat zela farmer za somni panga an omzel don ti soin beneficiary te po uluk taka thlan mek zelan ni thua soi he huna hian department sang DRDO horticulture AHN veti NABARD ATMA KVK district cooperation office thok te ba ka benglam te po telin stakeholder te an kim hle a department sang kal te le lo nei tu te income khom na hun nei ngalani Nimin ve khan Champhai not bial tu MLA engineer HAWLAIA advisor to CM chuan chief architect MPWD school thok tu tele DEO te meeting anei puya government GM higher secondary school le high school building le auditorium thar sakna tur wa man nakal zela ataka malak thwaya ni theina turin meeting zo hian malak dan tur le ra man na nei dan tur ngai to in chief architect hovin school mun ma te chip chiar taka fangin an en ho ngala Mizoram sarkarin GM school building thar sakna tur cheng vai bel che som pathuma ruwa man saka wanga lom oman ti thu soin zirtir tu te chuan an lo dong songa schoolin an mamo ang taka hna tho ani theinan inron khom na le an du dan te soi ho na hun nei ani bok he huna hian pilal chandami chief architect Mizoram PWD chuan mamo ang taka thok tu te nge in a hne na an thlen angin thale ro tling tura ruwa man sakan ni tur thua soya school building chu zirlaia tam thei ang ber dol zo tura sak tura ti ni in auditorium changtlung tak miza sari ayatlem lo dong zo thei tur ba ka badminton le volleyball khel thei na tura ruwa man na siamani West Tuipui bial tu pi prova jakma in India le Bangladesh in rina shula khoshang te po tu kongdin muna envia Nimin khan West Tuipui bial tu pi prova jakma chuan India le Bangladesh in rina shula khoshang te po tu kongdin muna envia a kongdin mun chu a thalo hle nia soin mun then khat phei chu lir thei zo hlei thei lo khoba khwar le thu kani thu le tlabung che vela in kalpo na kong hi atlang puin tun thlenga khoshang te chaklak na tangkai tak ni ma se lir theia zo hlei theia ni hlom meu lo ni ina soi Deputy Speaker Pulal Famkiman pang balkon meidum le bairabiatlo Nimin Khan Pulal Famkiman Deputy Speaker chuan bial fangin pang balkon meidum le bairabi khwa te atlo a chomalama pang balkon le meidum atlo masa a pang balkon a hian community hall thuam that dan tura en pui ba ka khotlang mamo sang te amuna en fia a chaktaka bo zui sakatiam Meiduma SHG school building sakna tur mun en fia in sakran na tho thei thwai tumani thua soi
chon hulama bairabi khochunga sarkar zirna in rang te atlo chun zoma sarkar school building thom that ngai te amuna enfia in school rang a thok tu ten an mamo an lo thlena pufam ki ma chuan theitop chwa an har satna te chin fel saka tum thua soya cyclone remala wanga school building chia thom that na tur sumdong tu ten an sumdon angte dikle fel taka manga an don chan ang nge ya thataka na thok turin acha a zirna ngai poimo a theitop chwa zel turin zirtir tu te a fui bok Government High School zirlai te ma a fui na thu soin zirna poimo ziate CHETLA ka thiam na pochuak ngei tura bei fan tur le ma ni chung kwa ramle khotlang ta na chen fak omni thei ngei tura bei na sa turin zirlai kal khom te chu a fui ani zirna ina tlo ba ka hian veng chung in kalpo na siam ngai tele National Highway siam me ka kongpui tantlanga box kalvar siam na tur mun te a ena NHIDCL project manager po heti lai hian atil ve ani zanlama khotlang hruai tu VC member tele party hruai tu tenen inkom ho na hun man chun zomani a khotlanga pol rang ten an mamo thlenin bial tu MLA hian in hong takin alo dong song ani Mizoram State Policy Coordination Committee MSPCC Trucom Mizoram State Policy Coordination Committee chu voin khan an Vice Chairman Pu KC Lalmal Somza wakai hruain PNPI Department Meeting Hall an Trucoma bana kai scheme hnuaia thurel tur poimo rang an soi ho voin meeting a hian bana kai scheme loan component hnuaia PMEGP loan application bo zui chungchang te soi ho ani a ranvul trade b ka livestock insurance ti thei insurance company tho pui chungchang te soin AHN veti department bo zui tura rel ani a CM Special Package chungchang soini bokin aizol kho pui chunga ranvul dil na lut te chu khotlang hruai tu te phalna tel lo chuan pek thei ani lawa wangin dil na lut te en non ani a Commerce and Industries Department hnuaia loan company na ta na dil na te en hawa thliar shan ani bok voin meeting a hian MSPCC member te ba ka CNI Department AHN Veterinary Department ICT le INPRIO te KVIC KVIB SLBC le Partner Bank IO te an telani champhai kudama bu fai din hun le bu fai pek chwa dan en fia ani Nimin Khan ZPM Champhai North le South Block Shrai tu tele Additional DC Legal Metrology Department ho tu te chuan Champhai Food and Civil Supplies kudama bu fai din mun le bu fai buk dan en fia na an neya mi puiten bu fai buk tling e ya kan lak thei na tura kalpui ani thei nan department le retailer ten ma an lak mek na kara har sat na om te chin felemo a mun nge ya kalpui ani dan hre chiang tura kalan ni Additional DC District Grievances Chairman Nibok po Zoram Wana Hovin digital book na te adikle diklaw enfia na neya ni a tuna kalpui le book dan so adik via washiatani Department na thok tu te hian tuna tang chuan digital an man to tur thu le diktaka an pek chwa zel to don thu soin hetiang ani chuan retailer te po in book ling e ya mi pui te an pek chwa thei to be se ani he huna hian Champhai Retailer Association ho tu te po tel ve in kalpuyani dan le ra man na thar te soi ho na le en ho na an neya an har san na to chin te block right tu te le additional DC ne na hian an thena retailer te hian an kwata an lak do na uluk taka abuk dikle diklo te lo chin chha ve thin tur le buk diklova kalpuyani chuan la chuak ngam lo se boina le har san na azia om chho pha to tora ngai ani ZPM Champhai North le South Block Shrai tu te chuan mi puin kan chan tur dik taka kan lak hi kan ho tu te du dan le mi pui chan vo ani angin department le retailer te po dik taka kalpui tura an du thu te atul dana zira akha to ka enfia na nei fa wan tum thu te an soya tun din huna Champhai district mi puitan bo fai hi monsoon stock a om tha a sarkar le department te malak na zara mi puitan alungai thlak lo thuan soibok State Level Committee on Standardization meeting voini na neyani
Voin Khan State Level Committee on Standardization chu an Chairman pu HLL Moya, Chief Secretary Hovin, Secretariat Conference Hall Minikoa an Chukoma, Mizorama Bureau of Indian Standard in Sector Shanga in Kai Shwaina Dana Siamte, Zakzok Le Chazok Len Swani Te Dan Turan Rail. SLCS Chairman pu HLL Moya chuan Standardization chungchang chu thil poimo takani thu soin sarkar mi pui sumdong le consumer te ta na hriat mak mo thilani thu soya Anuj Bhatnagar Deputy Director General BIS ne na tangin BIS malak na sang report ngai thla kani a Mizoram ta na malak na thei sang te soiho nga lani thupui soiho zinga langsar zwal te chu Mizoram industry te din munzir chian na mapping of industrial landscape of Mizoram nei le data mu malzok nei bungrwa le thil lei tu ten ISI chuang te ol samzo ka an hria thei na tur le thu nei tu te hne na ol samzo ka complain an thelu thei na turata na duan mobile application BIS care app chungchang mi pui te hne na puan zar Village Council in BIS in Kai Shwaina Siamte, Chazoka and Zom Teina na Malakna, Sensitization of Village Councils Chungchang. Sarkar mi poimo tetan, Sarkar Malakna, Government Schemes le Program Shang Kalpui Dana te, Indian Standards Zom Chatani Teina na in Tuai Siamna, Capacity Building of Government Officials ne Chungchang. Administrative Training Institutes Nwaya Training Program Public Administration Chale Rintlak Cher Chwani Theinan Training Module Standardization and Quality Ecosystem Tel Chungchang BIS in Officer Kumsom Thum Pangatnwai Lam Tetana Abuat SARUAKA Manak Pravardak Young Professionals Program National Institute of Training for Standardization Noida Ane China Telvedan Ngai Tua Sarkar bungrwa le thil dang te dik taka leyani thei nana State Procurement Policy BIS in Kai Shwaina Dana Siam te zom in sakdan chazok le himzo ka thei nana BIS in National Building ko ta duan te chakzo ka kalpui tora malak Sarkar Office le damdoi ina te mi puite ne na indoor na fill file le chazo ka thei nan Quality Management System ISO 9001 kalpui Zirna in public le private data na BIS sponsor standards club din chungchang ba ka Mizoram tun din muna school palichia in anla din thule BIS standards club din tura BIS Guwahati branch biak po theyani thule thil dangte soihawani Heng thupui sang te soihawani nu hian P Teresa Vanlal Shwai Secretary Food Civil Supplies and Consumers Affairs chuan lom thu soin hunakarani CM Special Package Hnahthialah District Progress Partner Tetan Orientation Training buat sayani Voin Khan Hnahthialah DC Conference Hall CM Special Package Hnahthialah kai Progress Partner Tetana hriat tur tul te in hriat na hun District Orientation Training buat sayani PK Vanlal Ruatin thu soin Additional Bank le Line Department sang ten kalkhom te hriat tur tul hriat na hunan mangani Borsap chuan thu soin kalkhom te chu sarkar do sakna abi ka dong tu te anni awangin alom pui thua soya chuti rual chuan an don chan angei mani trade thlana theu thahnem ngai taka thok tura cha in a hlok na char chuak ngei tura thei top chwa turina cha bana kai scheme sangni somni pali chungchang in hria thar na hun mangalin September ni som pakwa sangni somni pali khan Mizoram puma man turin CM in atlang zar tho tarlan ani bana kai scheme hnuaya hian cheng vai bel chhezani da ani tho soin akal phung chiang jok mi puite nan hria theinan YouTube website le social media sanga in zirtir na siamani thua soi He CM Special Package Hnahthialah sum fai grandong theite tar langin Mizoram khwale tuidik tak kumsom pariat aya upa sarkar na thoklo sumdon na ngel nget nei lo mai ba ka anjei thlanti hlo tling tura thiam na nei te anni thuwa soya
project kan ti hi mathar lak na turata na rwa man na ti na ni in progress partner kan ti te chu mason na konga machok mu mal tak nei chumi ti hlo tling tura ham that na dong tla ka sarkari na ngai athlan ti an ni ti in progress partner te chu he CM package hnathia tran puina an don hi hlotlin pui theu turin do sakna a hlan ani Line Department sang Agriculture, Horticulture, Sericulture, Soil and Water Conservation, Animal Husbandry and Veterinary, Fisheries le Commerce and Industries baka Benglam IO10 an Department hnathia tre sang thlang te hriat tur tul hril hriat na hunan mangbok CM Special Package Grant hi Sarkar Line Department sang te hne na pek chwa tur ni in chuta tang chuan ham that na dong tu tur te bank account ta direct in thuna ni anga Line Department 10 Progress Partner te hi anvil zuyang Hnahthial District CM Special Package hnathia Department sang 10 Progress Partner an nei dan chu Agriculture pasari Horticulture som pani Sericulture pani Soil and Water Conservation pariat Animal Husbandry and Veterinary somni panga Fisheries som pathum le Commerce and Industries somni pathum ni in anvain somkwa an omani a trade ang zong chuan vokvul thlang tamberin mi somni pakhatin an thlangani State Level Social Justice Assembly buat sayani Vain Zoma Khan Secretariat Conference Hall number 2 Miniko a Pulal Nunlua Additional Secretary Social Welfare Women and Child Development Department kai shwaina in State Level Social Justice Assembly neyani Chairman Chuan Kalkhom Telom na thu soin in mel tir na nei zuyani a PCL Tleipui Director Social Audit Unit Mizoram Chuan thu soin Social Audit omziali apoimo na atangkai na le Ministry of Social Justice and Empowerment in angai poimo thu te asoya Social Audit Unit atangin PowerPoint presentation mangin champhai le lungleya home le center sang AVYAY scheme hnathia IPSRC te NAPDDR hnathia ODIC IRCA le WADA kalpuyani dana social audit nei zo tak chungchang te mu chwale enfel ngai te tarlan ani a District Assembly a thutluk na lo om to te chu a thato kem ti le pompui theiani MT te soi howani bok He Assembly a hian Social Welfare Women and Child Development Department Director Pilal Shyat Zwali IAS baka Department pani official te baka NGO le home sang enkol tu te antelani Lunglein rampum huap khopui failom manadong Ministry of Housing and Urban Affairs buat sai India rampuma khopui fai in elna Swachh Survekshan Award sang ni somni pali tu ni nga chu vain kha New Delhi Vigyan Bawana semni in lunglei chuan State Award pakhat Mizoram khopui te zinga faina konga mahun eng berloman Promising Swachh Shehar Award adonga Loman hi Mizoram Sarkar UDNPA Minister Poke Sapdanga Hovin Lunglei Municipal Council Vice Chairman Poke Lalrin Omale Executive Councillor Pilal Sraitluangi Sailaute UDNPA Secretary Pulal Malsoma Patsuaule Director Po Jacob Lal Ompuyaten Union Minister of Housing and Urban Affairs Po Manohar Lal Kutachanginandongani Hello man hi kumsang ni som paruka bulchan ani atangin lunglei khopui hian loman paruka lodong to a tuntuma award don ba ka hian kumsang ni som pakwa a Best City in Innovation and Best Practices in Northeast Zone kumsang ni som ni pakhata Best City in Citizen Feedback in Northeast Zone kumsang ni som ni pahnia Clean City in Northeast Zone kumsang ni som ni pathuma Clean City in Northeast Zone le Clean City within Mizoram te alodong to ani khati zong khazan ina Zoram news kan chiar thei chu ni a ngai thatu zong chunga lom thu ka soya lo subscribe theu turin ka ngen le a cheu